Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemark, prisrčen pozdrav v družbi Sportkluba, prisrčen pozdrav z Ljudskega vrta. Zadnji krog slovenskega državnega prvenstva je v teku, začel se je že z včerajšnjo tekmo, no danes pa bo padel zastor na sezono 22-23. V Ljudskem vrtu bomo pospremili tekmo Maribora in Brava. Stojočim vratarjem. Ja, pa neposredno v okvir gola Skota. Orbanic je izkazal s parado. V tem žargonu tudi dvigniti glavo. Geriko medtem do posesti. Geriko ko je iskal. Tule zdaj je avtogol in vodstvo za Maribor. 40. minuta. Kavčič pa nekako zares nesrečnik. Poglejmo, kaj je sprejel Bubek. Ja, gola ne bo, prekršek predtem na sredini in tudi rumeni karton. Polič, Kronaveter, to je zdaj dobra zamisel. Brnič do žoge, Brnič in gol! 62. minuta, sijajna reakcija. Najprej tudi zares lepa podaja v prostor in Maribor vodi z 1-0. 62. minuta, nekaj veselja na tribunah. Kupovič je storil prekršek, ampak pušča prednost Bubek, Ansana in Bušnja. Bušnja prodira, Bušnja v kazenskem prostoru, Bušnja! 79. minuta, Mojstrovina za izenačenje. Bravo, prihaja do gola, klonil je Pridgar. Mislim, da še minuta igre do konca, vse glede na to, da je menjava prišla v dodatku, zdaj ima Kronaveter priložnost, žoga mimo leve vratnice. 93. minuta, Rok Kronaveter iz super situacije, brez gola. Pa da, nismo završili ovu sezonu, nismo završili ovu utakmicu na jedan lijep i optimističan način. Sigurno da je iza nas jedna turbulentna, teška sezona, ali da ostaje i nekakva zabrinutost, nekakvo zrno sumnje koju ćemo morati ovih 20 dana odmora riješiti. A bit će to odmor, ali neće baš biti ugodan. Začeli boste bolj zgodaj, začeli boste v prvem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo, kajti Celjani so si jasno zagotovili drugo mesto. To karkoli spremeni? Pa sigurno da mijenja, ne sad u nekakvom velikom obimu, ali sigurno 5-6 dana skraćeni za odmor, plus toga ta jedna utakmica, nikad ne znaš i protivnika i situaciju i daleko putovanje pred sezonu, znači i tempiranje nekakve forme vam malo otežava, produžujete si sezonu koja je i onako izuzetno duga u ovom jesenskom dijelu, tako da ok, sami smo si požnjeli to što smo posijali, nismo sijali baš lijepo, tako nismo ni završili, ali nema sad izgovora, neke stvari ipak iz ovoga možemo i pozitivne izvući, znači ako ništa drugo znamo sa kim možemo u ratu, sa kim ne. Damir, hvala in srečno. Hvala lijepo. Podprečko. Damir, avto za podprečko, bomo zdaj dali še Krznarja. Lahko kar. Damir, sezona je konec.
pred zadnjim krogom niste želeli govoriti o tem, kako bo Maribor deloval v naslednji sezoni. Lahko morda zdaj že vsaj v neko smer razmišljate za Podprečko, to bo šlo v ponedeljek zvečer. Kdo je tisti, ki se bo zagotovo poslovil od Maribora? Že na novinarski konferenci ste rekli, da imate vi v glavi jasno sliko, kdo ni izpolnil vaših pričakovanj. Pa i dalje neću konkretno imenima, ali ono što mogu reći da 5-6 igrača jednostavno neće nastaviti s nama iz razloga što ne zadovoljavaju neki kvalitetom svoje kriterije, nekim drugim kriterijima, tako da bit će izuzetno prometno, kažem, to je lakši dio shvatiti ko nije dorastao, ali isto tako treba ih nadopuniti sa onima koji to vjerujem da jesu. Ne smijemo si dozvoliti tu nekakav krivi korak, morat ćemo jako dobro porazmisliti i puno gasa da dati da ovu momčad još malo osnažimo da bi bili sljedeće godine konkurentniji. Ne bi nikako sa time stvarao nekakav alibi i nama i mi smo jednostavno dio te momčadi i kažem dosta toga je i na nama kao stožer, odnosno na meni kao šefu tog stožera. S športnim direktorjem boste veliko na vezi, tudi med dopustom bodo najverjetneje telefoni ves čas zvonili. Kakšne igralce si želite v naslednji sezoni? Govorili ste o tem na novinarski konferenci, da želite samo tiste, tudi če so posojeni, ki Maribor predstavlja izziv. Govorili ste o levem beku, o zadnjem veznem in o napadalcu. Kako težko bo to vse skupaj najti? Pa to su te tri goruće pozicije u našim, odnosno u bilježnici sportskog direktora jesu imena koja mene definitivno zadovoljavaju, a sigurno da neće biti lako do takvih igrača doći. Vjerujemo da ćemo nešto od njih uspjeti izdogovarati, neki pregovori su već počeli, nekih naznaka optimističnih ima, ali kažem, morat ćemo puno toga, puno truda, vjerojatno i novaca uložiti da posložimo tu ekipu i da sljedeće godine možemo biti konkurentni i da se ne zadovoljavamo ovim, jer definitivno 3. mjesto nije nešto što će Maribor okarakterizirati kao uspjeh, baš suprotno, neuspjeh. Pa da, teška utakmica zadnja u sezoni. Bravo u niskom bloku, teško je to bilo probiti. 1-1, nismo zadovoljni s tim rezultatom, ali opet dobro. Na koncu 3. mesto za Maribor. Najverjetneje ste si, ko ste prišli poleti, predstavljali, da se boste do konca borili za naslov. Kako bi ocenili sezono? Pa da, točno tako kako ste rekli. Ja sam tu došao da se borimo za prvo mjesto, ali evo, nismo uspjeli, ali bilo je otvoreno to drugo. I to smo nažalost izgubili, ali dobro, 3. mjesto je tu. Borba za Europu, konferencija. Tako da, evo, to je to. Postali ste zanimivi zaradi svoje dobre forme evropskim klubom z tujine. Vas bomo gledali v naslednji sezoni še v dresu Maribora? Pa ne znam, ne vem još, ali ja se nadam da hoće. Ma ja, jaz bi rekel, ravno iz tega tekmovalnega vidika ni nam bilo potrebno, pa smo vseeno v bistvu prišli do točke na težkem gostovanju. Obračun pa jaz mislim, da ključno je bilo spet, da velike težave smo imeli v prvem polčasu ali pa prevelike težave v prvem polčasu smo imeli za kontrolo zadnjih veznih Maribora. Tukaj je bilo ključno, da sta oba napadalca potem stopila nižje in pustila centralne branilce, da prihajajo v igre, in iz tega smo prišli v določen pritisk, ker smo žogo lahko vzeli in kvalitetno, v bistvu začeli bolj kvalitetno napadati te prazne prostore, ki so jih puščali. Tekma se nam ni zapeljala po tistem planu A, ampak prav zato spet čestitke igralcem. V polčasu smo se v določenih zadevah prilagodili, predvsem pa to spet po zaostanku v bistvu nismo nehali in prišli do trenutka, kjer smo zabili. Hvala in srečno v novi sezoni. Hvala. Evo, zdaj bi še Nejc za Podprečko, kar trenerja odbrava. Vse imamo, to imamo minuto pa pol, eno vprašanje sem. Dober dan. Mene vedno čakate. Sem rekel, za Podprečko še. 1-2 za Podprečko. Aleš Arnol, sezona je končana. Po sezoni se poslavlja kar nekaj nogometašev. Koliko ste izkoriščali zadnje kroge, morda, da ste že nekako sestavljali ekipo, in pa kaj lahko pričakujemo od Brava v novi sezoni? Bo to neka podobna zgodba, kar se tiče same igre, ali boste vseeno iskali še nek vaš bolj dodaten podpis? Ja, kar se tega tiče, sigurno. V bistvu smo
manj govorili o tem, ampak v zadnjih tednih že v bistvu veliko časa posvečali novem prestopnem roku in pa novi sezoni. Jaz mislim, da gremo v nek nov cikl, da je letošnja sezona ali pa lanska sezona bila tista, kjer smo dosegli nek vrh v prvem obdobju. Zdaj pa jaz mislim, da bo izredno ključno, da se pravilno odločimo v prestopnem roku, da ne hitimo. Pač prestopni rok je dolg v poletnem času in tako kot ta ekipa, ki je bila sestavljena skozi več let, bomo spet iskali res tiste prave igralce za Bravo. Kar se pa tiče v bistvu mojega dela, pa absolutno zdaj prvič prehaja čas, ker lahko začenjamo v pripravljalnem obdobju bolj znova in je ta čas idealen za, bi rekel, novo grajenje ali pa za določene spremembe v igri, ki jih želimo doseči. Pa ja, mislim, zelo težka tekma, Maribor zelo dober in ja, kot ste sami rekli, v prvem polčasu smo jim malo preveč dovolili. Ko Mariboru pač toliko dovoliš, ti pol dela take probleme in smo pač prvi polčas dosti trpeli. Proti koncu tekme, ker se je tudi Maribor mogoče začel momentalno padati, smo pa mi pol izkoristili neke svoje priložnosti. Za konec pa še samo morda kakšna misel o Bravo, lepo obdobje je za vami, kaj sledi zdaj v prihodnosti? Ja, Bravo, kakor Bravo, vedno moj prvi klub, moj matični klub. Želim vse najboljše naprej v sezoni in verjetno se vidimo na igriščih.